ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. What happening ke jingkang banti bat bansalan yo Dewïong negani ke jelna Mekalia. Ke way ke Trok ki Dewïong ke badan yo registration number AS01NC 5725 ke balami Nathan East Gentia Hills District. Haka steps new belay jong ke arpauterik ubnai rempang arajar arpuar kala Kylla anda poi ha Surok Jowai bypass. Uni Dewïong udai ubala tngu ban lej penhap se sorba gohati bat ke jingkeli kalong Bakumno kani ka Trok kalaj suk klem sya bat haki kerdok talasi kali jong ki pulit karilom Gentia kabadan hakasnong mokep bat hatuber East Gentia Hills District bat kum juru ha Pramer West Gentia Hills District. Kat kum ga jingyo jingtip yo ni Dewïong lakit na kasnong so kilo henrei andala poi ha Surok Jowai bypass na somer syathat lasken. Ka Trok kala liat ha ka kendo jam bat sakut ha ka kenro harut Surok hajan ke petrol pom hakli tersi. Kenang ban penting kena bau ni Dewïong un poi biang sesorgo hati ki trai Dewïong ki memla setia ban tip kerteng kila pak mujri marmar deka weipat ke Trok ban kit yo Dewïong.